usuma wami unyuka naye emapengeza la ngiyongena naye ePhalamende. Mandla awethu gwaza mkhonto gwaza gwaza mkhonto gwaza gwaza viva VD yaseNyathini viva siyabonga kakhulu ma comrade useshilo ucomrade lapha ya ophethe uhlelo ukuthi isikhathi sethu sesambile ma comrade nami ngifuna ukugcizelela kakhulu kuleli lokuxolisa isikhathi bekade sikhulunywe ngaso sidlule kakhulu but ke lokho akushoyo ucomrade kuyiqiniso uma kusuke kunesimo esikanjena kuyahlelwa lapha nalapha kuyahlanganisa uze kugcine kuhlangane. Ngiyabonga la eNyathini namhlanje sibona ama comrade asebovini kudeke bovini viva VD yasebovini viva bovini viva ngibona ama comrade asengonyameni kukude ngonyameni ma comrade viva ngonyameni viva ngibona ama comrade asenkungwini ma comrade viva nkungwini viva oshabeni viva ngibona labanye labantu emahlathini kaDinabane bahwela bodudumbe kodwa ngibabona abalana namhlanje viva Dinabane viva Nkweshe viva siyabonga ama comrade kakhulu siyabonga kakhulu into esesidileyise kakhulu ngicela ama comrade ungachithi isikhathi ngicela ama comrade onke ala eNyathini esizowamukela namhlanje njengomkhonto wesizwe avele nje ama comrade asukume ezela onke ama comrade esizowamukela namhlanje ngiyacela nje ama comrade sukumani nize phambili amandla awethu uzani sukumani ma comrade sukumani sizowamukela nje eNyathini mawazi ukuthi uyajoyina uyangena emkhontweni namhlanje ngicela usukume uze la ngaphambili ma comrade shini wami we baba umshini wami ngithi bosumba mfezela umshini wami sengifuna ukuzwe baba umshini wami amandla thatha msholozi thatha siyabonga kakhulu ma comrade uma ngibona lama comrades asukumile namhlanje ezokuma la phambi kwethu singama comrade MK kimi kuthi solo kuba mnanzi ngekhathi kuba nenjabulo lengakaze ngiyibone yabona ke ma comrade ngifisa ukuvela ngitshele kusese ukuthi what 18 sesuthathile siyawuthatha what 18 siyawuthatha what 18 siyawuthatha iVD ebengithi noma ngihlezi ngilele ngicabange ngayo ingithwalise kanzima iVD yaseNyathini kodwa uma ngabe sengibona ama comrade aseNyathini akhona ngaloluhlobo njengoba siwabona hayi sengiyabona ukuthi no man thatha Nyathini thatha Nyathini thatha gwaza mkhonto gwaza sifisa ukubonga kakhulu ma comrade anikhetshanga leli khaya enize kulo umsholozi sakhela ikhaya emva kokuba kubonakala amakhaya onke akhona ayaba khona yabhidlika awayenzi lento efuna umsholozi so njengoba ke namhlanje senize emkhontweni sicela ukuthi sinamukele nonke ma comrade sithi awukwazi umkhonto uqhubeke kuye phambili uma siphuma la sonke siyoncenca abanye naloyo oncenca kunye nomunye oncenca omunye ngiyabazi bonke ngiyabonga mama
ngangithi uyadlala makhombethi ngikhuluma naye Mavilane lo wakhona la ekhaya ngangithi uyadlala oh nangu khombethi manto ngiyabonga khombethi ukuthi ufikile ekhaya ngiyabonga mama umama wala kanaphuzana asikhosana awu siyabonga unkosikazi kaBhuti lo nangu udade wethu ulamafuleka siyabonga kakhulu uzolanda inqwaba nangu comrade umsawethu ba comrade hawu lona ngisazothi ukukhuluma kancane ngaye khona ingqondo engifuna ukuyibeka ngaye comrade uMbama lona wakithi ke bafowethu uyabona ba comrade afikile ucomrade unakhuzana wakankosi siyabonga comrade uvilana kuyasibashela ngizandla macomrade hayi ngoba ngikhetha iphela emasini kodwa ngiyafisa ukukhuluma kafishane ngalokho njengoba nimbona ekhona emephambi kwethu sisuka kude nokumeshela nami ke ngititshele ngithi hayi ngiligagu ngiyakwazi ukukhuluma ngilisoka ngeke ngifike ngithi ngiyamgoqa ngithi nangu vele ashobele ngelilanga waze ngaze sabizelana ekhaya wafika ekhaya impela ekhaya asuke eNyathini sahlala phansi etafuleni sadweba saphuza ama drink ngathi hayi namhlanje ngiyamwina wathi hayi lutho Mbama kwaba isimo esabanzima njalo kuma ngimbona ngivuselela hawu kuthe kamuva mangithi ngiyadoboza ngathola ukuthi hayi uyabona ngathi ukuthamba ngathi awuthi pressa yabona hayi kuyathamba athi yapressa ngabona kuyathamba hayi salikwethu udaba savumela shaya izandla amakomrade ngisasebenza ke mina ngiyikhansela kwakuyi-ward committee yami le ngangisebenza naye kuyi-ward committee yami ebhukula egijima sisengale kwagogo ngangithi uma ngithi nje eNyathini msawethu siye endaweni ethize ngespeed ngimbone sowula so ngiyacabanga ukuthi lokho engikushoyo ngeke akuyeke uzoqhubeka nakho ukwenza noma sala emkhontweni lokho uyafohla ngempela nelilanga wayesefuna ukubulala abantu ebovini bapha basebovini kushona ucomrade Sibusiso ocele nemkhumbula sathi masifika khona nebhokisi singena hayi avele yasuka ngaze ngambamba ngesandla ngathi wozala akhala la emkhontweni ngiyacela silemukele futhi silinike umsebenzi akusiyo umuntu okuhlala lo umuntu okusebenza ngicela simnike umsebenzi asebenze kakhulu eNyathini comrade nangu comrade uZanele uVD coordinator la ophethe ini iNyathini namathela lapha kuye emawushe umsebenzi yonke imihla ngisela kusentsheze lokho macomrade engakusho siyabonga macomrade nonke siyanamukela nonke village home siyosebenza ndawonye kube mnandi amandla siyabonga macomrade siyabonga